نهاد مدیا PKK'de damat da vevandaki hamad beşin çözüm çareseri u çareseri u çareseriya demokratik u çareseriya demokratik jî ciwanên şoreşkerin yani ya ev yek ji çareseriyên demokratîkê PKK çareseriya demokratik a PKK lîsteya 16 nava ku Cemîl Bayik şandî ji Ewropa re avan kesê hane çareserî demokratîk ji wan re bibînin berê di salên heştê û heft heştê û heşt heştê û neh heya notî dema ku yekî tasfiye dikirin digotin me wî şand Lolanê yan jî me wî şand Parîsê yanî me wî şand dinya gidin niha jî çîroka wan yekî tasfiye bikin yekî biêşînin lêxin çareserîk demokratîk jê re dîtin demokratîk PKK îdî hiştî em ji gotina demokratîk nefretê bikirin hingî derewtê de PKK îdî hiştî em ji gotina heval nefretê bikin hingî dibin navê hevaltiyê de kuştin û xwîn û tasfiye û tiştên pir qirêj hatî kirin pir teror hatî kirin gotina heval jî yanî wilo gemarî kirine kirêt kirine mixabin yanî baş e ev ê ji bo meseleyê çareseriyê yanî agahiyên vê dawiyê wilo gihaştin me di diyaloga Osloyê de di navbera dewleta Tirk û di navbera PKK de ev agahî ne lê gelê me hadep madep belkî hinek jê zanibin hinek dizanin yanî hinek kadroyên PKK ê payebilind vê mesela hanê dizanin mesele gihaş dibû qunaxa dawî qunaxa çareseriyê û dewleta Tirk pêşniyaz kiribû وتوبه يعني يقولوا روشكي عفوكي گشتي يعني تشتكي ليه هنا كس اوي برپرسياري پايا بلند برا بچن اوروبا نافجي حتى بون تثبيت كرن يعني چند كسن بچن لنرويج لأوسلو دولتا أوسلو جي قبول كرو دولتا نرويجي قبول كرو بچن أوسلو 5 سالا تاني 5 سالا بمينن 5 سالا بمينن و پشتر حیا 5 سالا روشا آرامی و چارەسەری و مدیا و رایا گشتی و یعنی وەرە ئامادەکردن عەفوەکەی چێ ببێ ئەv بەرپرسیارên PKK vegerin Murat Karayılan vegere Sirûca xwe navî wî çi ye Cemîl Bayik vegere Elazığa xwe û bi vî rengî çareserîk يعني بوي يعني جهشت بو حد داوي وآبوجي راضي بو همو آلي راضي بون ايكو مسألة خراكر جميل بايك بو جميل بايك جا انا از في تشتيخان بيجم اوي اف كسين دهندري تيمار خانه يا PKK دي باور نك اف آگاهي يعني جميل بايك نا دخوست جقندي دي وره بفي باقان و بفي نزانم بفي برپرسیارێکی پایە بلند و تێکەوە ناوا سیاسەتێ و بفي سەرۆکێ پارتیە و نزانم چ وەرە وی حالێ هانێن يعني منطق و عاقل و مەژی قبول ناکن يعني مەرەژ vê mesela hani çi fêm dike berjewendiyên şexsî ê berpirsên PKK danîn li ser berjewendiyên netewî û çareseriya netewî çareseriya giştî bi vî rengî hane تێکچوو mesele têkçû Cemîl Bayik piştî wê jî piştî ev çîrokên Osloyê 2013 hat bû serokê PKK yanî ji pêş perdê ew navî wî çi ye Murat Karayılan wekî bûkeyekî plastîk û kardanî lê piştî wî ji 2013 de heta roja îro Cemîl Bayik serokê fiilî û şiklî ê PKK berê يعني فعلي بو نه شكلي بو شكلي مراد Karayılan بو نها فعلي وشكلي سديست PKK بن كنترولا Cemîl Bayik دي Cemîl Bayik ve çareseriye hane ve çözüme hane kabul nekir يعني كام يعني كسك هي ور رابع حساب ji PKK و ji Cemîl بخواز و çima wilo kir yani eger ji 2011 rewşa Kurda aram bana çareser bana
او بين صالح ورجب طيب اردوغان بحث ذكر دولة ترك بحث ذكر نهاو يعني نها بلكي جميل بايك لتركيا بانا وبرلمانتر با ووزير بانا وباقان بانا ونظام بانا یا اف زمانی هانی ولش کسی کی چو اف زاروک خلکی هاتن کشتن وش کسی کی چون آچار سریا پککی دموکراتی اف خانم و فوتوی و دیتی يعني اوج يكجي شاهدين قالك تشتايه نما از اليونان بوم دقوتن اليونان يعني 10,011 ولو شمر دقوتن بربرسي PKK 10,010 نما از اليونان بوم دقوتن روزارين اليونانو لفي محلها هاني روزارين دي منو زانمچه ازو بربرسي كي PKK روجافاي جعامودي ام دمشيان اويش بردقوت دقو لفي دري روزارين دي منو نظامچه فلان مجي نتزاني يعني کی و چی متزانی لگوری آگاهی لگوری نوچه کو با آپوره بو یعنی آفر که ناوی وی راست اف خانم آهانی دما کو آپو تیگرتن پشتی دمکی یعنی لگوری آگاهی گیهاشتن اوی خوشمر نگوتی لی گیهاشتیمه جهنه کسیندن رو گوتیه او آگاهی گیهاشتیمه او روزارین دی بجا بریز بيجم جبوق مسألة سر راست به داخویانیا هری راست کونسیا سروکاتیا PKK درخص دما که آپوهات گرتن گوت اف سروکی فخریه اف سروکی نووی سروکی نتوی سروکی گشتیر تشتی لی داخویانیا وی تعلقه ما بيتنا دبن دستي دجمن دي دبن ام يعني işkence, zulm و zora düşmün de em daxuyanivi me alaqa nake. Ev daxuyaniya herî rast a PKK bû derxistin. Ev Konseya Serokatiya PKK dema vê daxuyaniya hanê û lê veger û serxwebûn dibibînin. Dema derxist xebergîhaşt Apo kî gihandwî mît gihandwî. Apo bi telefonê bi ev rozerîn re xeber dide دبیجه شو آپو دوی خبرایی جوان سرسریلار جوان سرسری هانی ربیجه مروی داخویانی هانی بکشینن و محمودش حل کریه و ازی چاره سر بکم و ازی مسئله يعني مسئله قضیایی و تشی وره جکچ کرد دبیجه دبی تشی وره خو تسلیم بکو و ازی جوان ربیجم تی ور جمع شور يعني تشوك تو اوروبا تبمر بو تشيكليا وي وذي خانم هاني يعني لو اوروبا ابو يعني سوزي دي بيج تو تسليم بك نترسح حموتش تبي چاره سر و ازيت تبين جنب قوجي بدي منطقي هاني داخل بكش تليفوني دقرو علاقه اخو ببككير قدك ج عثمان رد بيج رحمه خدي لي بو عثمان اوجلان جير دي بيج دي ابو تشتكي ولو قوتي عثمان جدي حد بترجي خبر دايه يمكي بقلك صار خبر دابو يمكي ابو ولا شاغي ميت تليفون خستبو دستيوي وداخلي حتى روجا ايرو اب مساله هاني ولو قناعتك لجم اف كسين دبي تي مارخانه كنا في PKK ده قناعتك الجمعن بي كو سروكي وان ده تجريد ده سروكي وان دنياي قدكريه وكسوي نابينه ونزانن يعني جي ولو هاتن خاباندن جاليه تفقرا خابوچي كنا تي كليوي دنياي نقدكري تكليوي بريجي حبو نحاجي هي كونتاكتي بي هنا وريخستن دي مثلا هاني دزانه وميت دولة ترك درفتي دي ما نبسري خوا ما سروكي دولة تركي نا عبد الله اوجلان رجب طيب اردوغان يعني هلبت دولتي في وان درفتي هاني دي فرمو سروكي بريز باخف تبكير دا اخف فرمو يا وان درفتي هاني وسروكي بريز جي تقصير ناك ولو بزرت
وان سرسليلار باخذ برا وبلدرية هاني بكشينن وحموتش شارع سركري وكفكفاوي ولفلفاوي وآبوي وآبودي دي چاواد آخر آبو كيميكي ويشاغي في منطقة هاني نجيك نقول قوري آقاهي كو دقين يعني خدي وكيلي منو وب آقاهي پر مرتين پر اوه کو بره آپوچی بون اوه کو نه آپوچی اوه کو بون شاهد اوه کو تشنادیدن پر آگاهی جمرتين خلق نویرم با آقابن از هنر جوان آگاهی هانه دکم ملکی رایا گشتی ریاوان خلقین هانه ده ده سر روشا آپو اسکارم بیجم يعني اسکارم بیجم آپو نل امرالی وی ناس بکن آپو نل امرالی آپو لجهه کی پر خوش پر پارواستی در فتنجیان تیده حنه و دما پارێزەر دەچن ئێمرالی ئاپۆ بە هەلیکۆپتەرێ تێ و هەلیکۆپتەرێ ڕادبێ جیهێ هەفدیتناوی و پارێزەرە ئێمرالیە بەس ئاپۆ نەل ئێمرالیە ئەس vêj بۆ دیرۆکێ دوێژم سبە دوس بە ساڵە 10 ساڵ 100 ساڵ وێ ئەv مەسەلا هانێ ئەv وێرا ئەv ئینفۆرماسیۆنا هانێ وێ ji were îdî belge tekez bibina tu belge li cem tune tenê wilo agahî ji mir hatî lê belge tune yani ez ra apô ne dewleta Tirk jî dihêle û ne kes dihêlin yani ku dema apô ji firokê dadkeve û ji firokê di hevdîtinê xwe parêzerê xwardiqedîn û dîsa radibû diçe cihê xwe xweş û geş û ku ji keçikê dibêje me her tişt çareser kirî were ez dibînim cem xweş apôyî yani gelek tiştên ku îfadeyê apô ne eşkere ne kes nizane çi gelek iş milkê dewletê ne sirrê dewletê ne dewlet naxwaz wan eşkere bike mixabin em jî di demekî de rojekî roja em jî di nava vê çîmarxaneya ku navê PKK'yê em dijîn lê me xwe xelas kirin me xwe yanî lê û ez çi bêjim ji were lê ez li ber wan kesên han dikevim ku heta roja îro PKK hatine xapandin û ez pir li ber xwe jî dikevim ku ez xwasa PKK hatim xapandin yani salên derbas bî ev 13 sal ez rexne dikim eger emir ma bidu jî bidu me jî 13 salê din jî ez ê PKK rexne bikim ev biraderê me Rojavayî Bahoz Mazlûm İlham navê wê çi ye Asiye Ebdelayê yê rojkî ji roja ji xwe napirsin baş e eger PKK û dewleta Tirk li hevdû hat rewşa we çi be bi rastî ev pirsa hanê di salê not û niha 10,000 min ji wan dikir li Şamê me van pirsêhan dikir hebûn yani ew qortekî ji Kobanî navî Gerzan bû navî çi bû Kemiran Bedirxan ji Kobaniyê min vê pirsa hanê jê dikir ya baş e ana sibe ev mesele çareser bû PKK û dewleta Tirk li hev hatin win kadrên Rojavayî Kurdê Sûrî rewşa we çi ye hûn ê kur bin hûn ê kî derê bin yani hûn ê çi bikin hûn ê çi rewşê de bin hûn nikarin herin Tirkî hûn ne hem welatiyê Tirkî ne kî bû edim qeyedim qey biryar Kûtê li Almanyayê di nava medya PKK de û emrekî ew jî di nava PKK de derbas kir û şehidê gelek biyerayê ew jî xwedî helwestekî rexneyî bû wê çaxê edim qey ji dogan pirsî bû ji kî pirsî bû jê gotibû baş e eger rewşekî wilo çareser bibe bi navbera PKK hûn ê çi bikin ji Rojavayî digot em ê wan li hemberî rejîma Sûrî bikar bînin li hemberî rejîma Îranî bikar bînin wekî êzing û ala em evin li cem PKK berê jî û niha jî sibe jî em yani wekî Rojavayî tenê êzingin û yani vê jî bêjin yani heynî wekî kerawê barê xwe li me kin û dawiyê wê yekî wek Riza Altûn were bêje Rojavayî herî baş ez $100 dikirim dixem nake eger Bahoz û
وأبيدن مظلوم عبدي شاهين تشيلو وإلهام أحمد خب $100 دفروشن والله أسقب مالي دنياي نادم وأزبهيري ما بجولو بن يعني حركاس لا يبغى خوي ودبر رضا ألتون هر خبز بس $100 بفروش لفر ام دیجن داویا وی خلکی حتی خلکی کی دند نوا خیر و خوشیه ده بمینه